فيك تاما مولاي احنا وليدك خلنا لينا وصفينا مذنوب إيش الفروخنا لمحبة لتلفنا تينا الفرج لسخاه القلوب اسمت البنات خارس ليختيتنا انزل هدينا وردي لنا الخلسين ايا فينا بشروخنا بلاختيا تيشي الخايا لنسينا مزمين فلسم تالمسيرو تالبن تالسبيرتو سانتو آمين. الجراتسيا تسيدنا جيسو كريستو لمحبة الله ولا دا فلسبيرتو سانتو تكون معكم الكل انترفوا ببن وانفتحوا انتم ببن تديم خلي يدخل السلطان الجلوريا خوتي ايه ونار فختيتنا باش نتخيو طيب خلي نتشلبراو المستيرة قديسة كيف النشيرة نار بلفتيت الكوشينسا تانا نطلب مغفرة سنشيرة لله وين ما يدخل نوربك الخزن ليستاي في شكلنا في المشية تانا لين الملي انت هنم بالبوسطة ما كل من يسيحلك ملي هنينا انت كل كتيبة مال مدنبين كريستو هنينا انت يانا تلقدسين كلها ملي هنينا اهنا لينا اللي يستا كلش يغفرنا ذنوبيتنا يوصلنا الخية ديم نطلبو دلقديس يبسوفراجيو تالميت روبرت فرانتي قال انت خارس لين البنيدم اموقع في اليسار تالموت واجبك تفده بالمجية ابنك الوحديني اتينا نطلبوك لكيف بلوميلتا كلها نسقروا ليوسار بندم بخانا اكو كون نستيبو ميو الفديتانا ابنك جيسو كريستو سيدنا ليوالا وميك يشوي سالتان فلمكيما الاسبيرتو سانتو al dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna telet lil bina Samwel magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus u tliet snin, qefat u żaq imbit u marret bit-tfajjel tagħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu: nitolbok Sidi, daqskemm inti ħaj, Sidi, jiena dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqat talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jinserna teħli l-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm indhom ħaj ikun tal-mulej u qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ferħet qalbi fil-mulej. Nejdu. Ferħet qalbi fil-mulej. Ferħet qalbi fil-mulej. Intefet rasi fil-mulej. Iddiħak fommi bl-edewa tiegħi għax ftaħt bis-salvazzjoni tiegħi. Nejdu. Ferħet qalbi fil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u tbidlet il-mara b'ħafna tfal. Nejdu, ferħet qalbi fil-mulej. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtella. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jgħalli wkoll. Nejdu, ferħet qalbi bil-mulej.
iqajjem mit-trab l-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-kbarat biex jirtu t-tron ta' ġieħ ngħidu ferħet qalbi fil-mulej. Alleluja, 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 alleluja. O Sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva l-bniedem li inti għamilt mit-trab. Alleluja, 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 alleluja. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kun nisel jibda jsejjaħ liħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-lonja bagħathom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħinna tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna risk Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż dan huwa l-itwal diskors ta' Marija li jinsibu fl-Evanġelju. Diskors li Marija tennit quddiem Santa Elisabetta u propju dan fil-fatt huwa wieħed mit-tliet kantiċi li nsibu fil-bidu tal-Evanġelju skont San Luqa, fejn Marija tfaħħar lill-Alla u kif issejjaħlu lill-Alla. Is-Salvatur tiegħi, kemm sabiħa il-frażi, is-Salvatur tiegħi. Verament sabiħ dan it-titlu li rridu nagħmlu ħtana eżis illum. Għaliex? Għax Alla hu Salvatur għalija. Għal kull bniedem li hawn fid-dinja, Alla huwa Salvatur, jixtieq isalva lil dik ir-ruħ. U allura dan nistgħu intennuh biss kemm il-darba nibqgħu narfu dak li l-mulej jagħmel magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bla ma jistħoqilna. Kemm jagħmel ħwejjeġ sbieħ magħna l-mulej matul il-ġurnata, kemm jagħmel affarijiet sbieħ il-mulej permezz tagħna. U allura importanti li nitalmu u nfaħħru lill-Alla ta' kuljum biex bil-kliem u bil-għemil tagħna. U meta nagħmlu hekk inkunu qegħdin infaħħru lill-Alla tagħna. Għalhekk mas-salmista x'ngħidulu lill-Alla? Faħru l-isem il-mulej, faħruh għaddejja tal-mulej. Bil-wieqfa. Bil-ferħ tal-fqajrin tal-Bibja li jafdaw biss fil-qawwa tal-Alla li jisalva. Ejjew nifirħu fil-mulej li jagħmel ħwejjeġ kbar ma' kull min bħal Marija u xkejken u wumli. Nitolbuh b'tama kbira u ngħidulu żur il-poplu tiegħek mulej. Żur il-poplu tiegħek mulej. Biex il-Knisja taqdi l-missjoni tagħha fost il-fqar ta' żminijietna
mingħajr biża' mis-setana u bla kompromessi ma' min irid ifixkel il-għażla nisranija għal foqra nitolbu. Żur il-poplu tiegħek Mulej biex inti tniżżel mit-tron il-prepotenza tagħhom lil dawk il-mexxejja politiċi li jaħkmu bit-terrur u bl-inġustizzja nitolbu. Żur il-poplu tiegħek Mulej biex il-foqra tintraddilhom id-dinjità u jiġu mħarsa id-drittijiet tagħhom nitolbu. Żur il-poplu tiegħek Mulej biex bħal Marija aħna wkoll infaħruk għal ħnina kbira li inti turi magħna f'kull mument ta' ħajjitna nitolbu. Żur il-poplu tiegħek Mulej u fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, bl-interċessjoni ta' Marija, il-Verġni f'qajra ta' Nażaret, xerret il-ħina tiegħek fuqna u għatina l-biża' qaddis tiegħek biex niċċelebraw bil-ferħ tal-fqajrin il-miġġa ta' Kristu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna li uniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej minn żoliti widnuk tiegħi nafrulu. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Qalbna qawwija fit-tjubitek Mulej, nersqu l-offerti tagħna lejn l-altar imqaddes. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteri li bihom aħna qegħdin naqduk bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq, niżuh ħajr lil Mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew li nraddulek ħajr u nerfgħu lejk l-innu ta' barka u tifħir u Alla Missier li tista' kollox bla qis, bidu u tmiem ta' kollox. Int ħabbejtilna l-jum u s-sija meta Kristu ibnek, sit u mħallef tal-istorja, għad jidher ġej fuq is-sħab tas-sema, imlibbes bil-qawwa u żbuħija. F'dak il-jum ta' sebħ u ta' biża' tgħin is-sura ta' din id-dinja u jkun hemm sema ġdid war ġdida. Għalissa huwa jiġi jiltaqa' magħna f'kull bniedem u f'kull żmien sabiex aħna nilqgħuh bil-fidi u bl-imħabba u nagħtu xhieda tat-tamaħinja tas-saltna tiegħu. Fl-istennija tal-aħħar miġja tiegħu flimkien mal-anġlu u l-qaddisin bleħen wieħed inannu l-innu u l-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ola tas-smewiet.
قديس tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewtijek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mit f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
يكون اللي تريد انت كيف السماء اقدر في الارض. خبزنا ده كل يوم اتينا اللوم، اغفر لنا ذنوبيتنا خل ما نغفر للمنوهة يالينا، لا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدني، أهلسنا نطلبك مولاي من كل دني. أتينا في التيبة والهننا تيك الباتش في زميننا باش نكونوا خيل صدية من الذنوب ومهارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيزو كريستو. مولاي جيزو كريستو ليات لابوستلي تيك نخلي لكم سليم نعطيكم سليم تيي، لا تخارس لين ذنوبيتنا إذا هارس لين الفيد تاع الكنيسة تيك. أتيا سليم العقدة اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش بالسلطن على ديم تا ديم. الباتشي تاع المولاي تكون ديم معكم. آتوا الباتشي للشرشين. الجسم في المكان مقدم تا سيدنا جيزو كريستو يكون يسباو لنا لسنتقربنا بيهم على الحياة تا ديم. خروف تالا لتنخد نبيت تا الدنيا خلنا لينا، خروف تالا لتنخد نبيت تا الدنيا خلنا لينا، خروف تالا لتنخد نبيت تا الدنيا أتينا الباجي. مولاي جيزو كريستو بن الله الحي بالموتية كفرت منك المسير بالهدمة الاسبيرتو السانتو. انت تايت الخيل الدنيا بدنا الجسم والدم قدستيك. اخلصنا من اختيتي كلها ومن كل خزن. زومني دايم في دي لين الكماندامنت تيك وتخليني قط ننفرد منك. دانوا كريستو لجواني الفوقو، دانوا الخروف تالا، دانوا لي نخد نبيت تا الدنيا. خلني نداوك اليوم مستيدنا الكلا تا الخروف. مولاي ما يستخقليش لتدخل تحت السقف تيي. ازديت كلمة واحدة روحي تكون مفيقة. الجسم تا كريستو يخرسني الحياة دايم. الدم تا كريستو يحرسني الحياة دايم.
li bent Alla sar bniedem u ġej jammar fostna. Grazzi, Sinjur Alla, aħfrinna, Sinjur Alla. Nitolbu. Għamel mulej li aħna niksbu l-qawwa tas-sagrament li bih tqarbilna biex meta jasal is-Salvatur tagħna jistħenna mmorru nilqgħu b'emmejjer xierqa u ngħidlu ilejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Miġbura f'darek, smajt min kelmek ma tafx minu. Slimo Marija miek mulej, mimlija bil-grazzja Sinstasion. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Morru fil-paċi ta' Kristu.